Nginivusele bakangwane etihlokweni nje tindzaba letihambe phambili eminyakeni wa-2025. Sihloko sekucala sithi ngabona induze ilavuka umlilo kaMtshopane nganginathulane longumakhenika esipiki. Nasifabela phambili sibuka isihloko sesibili sithi sihle longu-interpreter wengwenyama watfolakala tikwalenye yetinkomati leshadile ayifafabula yathi nayimtfola le ndvodza yale nkomati wavuka wabethela ngelitubane nanga yawushona kalozitha yawubhaca esigodlweni. Nasihlabela phambili kuthiwa loyo losikhulumeli sahulumende wafafabula imiphashana lemibili egameni lekuthi batali bayo lemphashana bayamkweleta, kanti yena uyibona lemphashana ukuthi ivuthwele ngekhathi njengelikwapha seyilungele ukuthi ngawena umthobathobane. Nasihlabela phambili kuthiwa kunathishela wasesijubukweni. Lo thishela ucele umbane esikole ukuthi akavule emasango eJordani ngoba ufuna kubona iKenana. Kuthiwa ke lo mfundzi wayivula vele iJordani, thishela wayibuka iKenana wase uyamkhotha. Nasihlabela phambili kuthiwa kunalomunye lovakashele isingane sakhe lesinginethi kaHlatsi, wathi nabefika khona badenda timbambosi temaqasi bafafabulana wavuka sisi wabethela wayovula licala emaphoyiseni. Siyabuya naletinye.